bang nang yon. Alay, anak si Reglok teh di. Oti ba na puli pa nang halok ko pa ito. Pwede. Ay do ni teh di. Ito ni mati. Sa corrido ako kay budak so nasi non dum ningarong alam idum APHLC women wing pen rose ingling pi lapen ke rupali rong parpi lapen ke do anda ano to respect bola alang litum ke Japan texer poti pinding first time lo Women International Women Day nga itong observe to like that lang. Hindi. Tuning that time kaya di. Ini si tayo itong time klibo. Ini hello first time. Ili itong APHLC pen la in Germany itong apart ajak kong kam kapit claim tekya pa ili itong kitching. Ini ngarong lang. Haru Chris kebra inkoy rahini aning kan bodi la inkoy paru krisir kebra inkoy rahini aning kan di cenglo history alama ban kemo women wing a secretary atung ha meeting long kanpir ilitum arloso ilitum along avede kamta thanda tulili in so that pagkatang da kitok dum pa mem kwarna ganije tangala la potsi pini ilitum la women day ke claim ke bipik alam lo la pen kado eta itum cerap dun nangi pining chot bali ning da claim na alam la pen pining meeting ajir ding oila non ne litum bangke ha arboretum long ason kaprek a meeting do council siya ha ada ni tum dampo ne li chief guest abisar si non la flag ta inkurlo la pen ne li aku wang tu yelang hadang meeting tang delo te da wang tu la nang litum kado eta ke claim bang hedi free nang ni litum APHLC ke claim 6 schedule implementation committee pusi apang claim lo hala ke claim ho ar ni si peng bang ke thom ve ye meeting ke la sot litum kang nia thai da ve la son la pen ahut peng ni litum sak ke er ikapan na junong li la son si litum claim litum karbiatum inglong arat tunge kachini aja kong abi ulang sini ni ulang la poti la puson ke jeplang bang ka sini o tu ke mata sung se lai ha kap muni dop piki kawan dai tu mangge sini ni ulang pot na sili tu kapacini nang ya kam te just seven claim lagi athema knowledge is power jakong kachini hello jakong la posi kapacini akam sili tu claim nang po la pen non claim bom lo APHLC pen claim bom lo women wing tung ta aprang pen un e hoi hoi kita pining bang ke bang leaflet ta silam tu et leaflet kagos apak ta silam tu et kagos pen tok tu et PC women wing puma ko PC international women's day puma lai alam tok et ilitum karbi atumang bong BA ka pas jeng da arloso Kabon lili timong pi lapen kabon lili timong pi ahut isi alangli dak asam hill area ketuan MP lo alangli kabon lili timong pi arloso jomang garu atum aputak ta alangli si MP lancot tagalila India pen alangli UNO long represent dulu a picture tado konan ni a picture tado non ridam lote la nili kachini Assam Tribune office long doji kabon lili ha UNO long kang ni ju la son nili le first kali UNO long di dunjeng ala manu kapre kani nili ta meeting long dodun lo kagos tapi dun lo autonomous state nang puta ha UNO long tapi dun lo 2018 aning kan alang dia bang ke ha 1900 ko pilonia ningkan si MP je plan jadak dun alang dia bang lapui la si aku la pido tulang itu rong parti rong be da rong parti nok be puti punang ko ate malang ni nok be lo
kalau suhut karbiatum ke be lo kusipu lang ta hai pinso tum anda ke be tu bang hala arlo so bang si chu ta ke ot tu yo la puya la si tum mata dam er te ar pinso tum ta ke rak tu memi la pen ke ako UNO kalilang sita international meeting ako dun pula itu Maya ing tipi tu lagi Samson Sing ing ti amu arloso pinsong bong ta aki bisi lo lagi tuning head se voi la alang lita ha international meeting anta dun lap lo mata tha la sona munit tu asama dang isi Meghalaya dang isi ta northeast an ke Maya ing tipi panda chini son dak thak si non ilitum adobe ta bon inang po hiri rider nangi ilitum han nagjadun thegi neli mata Amerika ke dun ha Hawaii an ke dun neli inut pe Delhi pe neli inut pe lo du trainer lo jok ta velo aeroplane lo karbi la setane ta hiri rider lo bang arnam nang yapon det lo nang pon det lo wan det lo meset ada ka international meeting lo Hawaii ta lam ning jedun te 2018 ani kan lakson yo la sili tum hiri nang ne itu ning ke pe che nang ko la pen ki claim nang ko pipi mai to plane se selam nang ko claim masilo wrong pe the arlo somar tom han logo por hier kam la pen kam sai ka pati ki kam la pen osomar tom han logo por hier kam non itung kar biang long ke logo por hier athai da vedet lo sakori ga chok claim athai da vedet lo earning source da vedet lo la si ituma somar tu arta ningkan popen ningkan proxy da ke bang Ohomia Hindu tu si pon lap tu si budaya kitab lo ni lile ke tok kitab ta kali la ta professor MK Nat budi MK Nat si tok lo la pen non ta nai tu YouTube long lang lo te tek long ya kitab ta little Karbi girl little Karbi boy tu si ada ka tok little Karbi girls little Karbi boys atu mapan ha Ohomia Hindu HMC non BC haladak si lebar kam si ape claim non itu kopia pod lo la ke ili dong dak Karbiang long council authority ke do tu MLA MP CMEM tu kam ke claim ke take care pod lo itu an nang pitu kore non itu mana pe plangi putang ha an adani dang ho na ambani dang ho hala tu pansi ke man itu hala tu backdoor pen ili dong long leket tribal kali atum ke longli cerai longli laposi ya anung anatu pen hem anung anatu atau war ben sinang ki lut si hem nang lut kor konang cerai tiki bo pansi non ke claim la si karbi ato manzi eviction garo ato manzi eviction kokoraja kosari ato manzi eviction ke claim tu tapi hala PGR VGR longli hala dake eviction ta hai hedet lo lapen itu man ke sakurita LP school master na nang PI header lo pini lo bohodi hala direct recruitment act pen a result klang beyond commandment panman ki pinang itahadak si klangi allo direct recruitment act silam jadlo Assam government tu Assam SMD long itu MLA MP tungge kaperi penopot kachini ne penopot labang sol lo ke Siksidul area ka ajak kong pavidet ng jipu ningge dun hai hedet lo jokta amahan dak that it has it will operate the jurisdiction on the whole of Assam tok that except areas governed by Siksidul product tok nang amala except governed by the Siksidul pabangke except the areas governed by the Siksidul pabangke tok that pada Tomat lo petok dunde itu MLA tum ke tek ya pon nili tum lo pilo la salam lo pilo la sol except the areas governed by 6 schedule pura halamang so lo long thap du nang ji pulo lo pilo MLA tom phan MLA tum bang ke thom man nang ding dun hai hedet kang yang inut lo ne ba hini to nang ding dun la pen numol mo bin bang nang ding dun akai numol mo bin bang ke lapen alang linang deng dun chot kali alu da ilitum
memorandum hat chief minister pandulo a copy forwarding letter a copy ganito ma a copy ta ng pitulo alang liya ba data karbi la pen di masa tunge claim hai hede pini a result sangi nang le tum lang dun tami mat lo ne pe pa man pan lo ne pe pa la son se je plan da council si claim nangi di pu si claim nangi la non ge ha di dispute se pa pe claim la son je la ke tum ke take care for lo a knowledge ka be for lo ka pheri for lo ke take care la pen take care lo de pheri po lo ke take lor lo la ke knowledge ave lo de la ke pheri po ke take lor lo la pu je la pen la national party along with it rap dunling lo de la tunga high command la ma tu na ko la tunga thang la ningya hai ningya hai nangya po lo take ka ton ningya hai ji aning chi hagi pilo ni tuma akai alam lo po ne nang tu party discipline hand ten position ne tu peri mungkin lo ni tu pu de nang ya po da alang ni tu peri de ning ya de la pena po non ilitu beyond sokida akam council tpu aron pin chong de